dođite vile k nama i kazujte nam svoju priču. Sada ležim mirno i slušam pozorno. Pčela matica, braća Grimm. Dva kraljevića odoše jednom u pustolovinu i dospješe u neki divlji pusti kraj, tako da se više nisu vraćali kući. Njihov najmlađi brat, koji se zvao Budalaš, dao se u potragu za njima, ali kad ih je napokon našao, rugali su mu se da se on ovako ograničen htio potucati svijetom, a njih dvojica nisu mogla proći, iako su mnogo mudrija. Svi zajedno krenu i dođu do nekog mravinjaka. Dva najstarija htjela su ga raskopati da vide kako mladi mravi u strahu pužu i odnose svoja jajašca. Ali Budalaš reče: ostavite životinje na miru, ne podnosim da im smetate. Odu oni dalje i dođu do nekog jezera na kojem je plivalo mnogo pataka. Dva su brata htjela uhvatiti nekoliko i ispeći ih, ali Budalaš to nije dopustio, nego reče: ostavite životinje na miru, ne mogu podnijeti da ih ubijate. Napokon su došli do pčelinje košnice u kojoj je bilo toliko meda da je tekao niza stablo. Prva dvojica htjela su naložiti vatru pod drvetom da se pčele uguše kako bi mogli uzeti med. No Budalaš ih je opet spriječio te reče: ostavite životinje na miru, ne mogu podnijeti da ih palite. Napokon stignu tri brata u dvorac u kojem su bili samo kameni konji. Nigdje nije bilo ni žive duše, te oni prođu kroz sve dvorane dok nisu došli do nekih vrata sasvim na kraju na kojima su bile tri brave. A usred vrata bilo je okance kroz koje se moglo vidjeti u sobu. Vidjeli su ondje sivog čovečuljka kako sjedi za stolom. Dozivali su ga jedanput, drugi put, ali on nije čuo. Napokon pozvaše treći put, a tad je ustao, otvorio brave i izišao. No nije rekao ni riječi, već ih je odveo do bogato postavljenog stola, a kad su pojeli i popili, odnio je svakoga u njegovu spavaonicu. Sljedećeg jutra dođe sivi čovječuljak do najstarijega, mahne i odvede ga do neke kamene ploče na koje su pisale upute kako se dvorac može osloboditi. Prva je bila da u šumi ispod mahovine valja potražiti bisere kraljeve kćeri, njih 1000, a bude li prije zalaza sunca i jedan jedini nedostajao, pretvorit će se onaj koji je tražio u kamen. Stariji pođe onamo i tražio je cijeli dan, ali kako se dan bližio kraju, pronašao ih je tek 100 i dogodilo se onako kako je pisalo na ploči. Pretvorio se u kamen. Sutradan pođe drugi brat u pustolovinu, no nije pronašao mnogo bolje od prvoga. Pronašao je samo 200 bisera i pretvorio se i on u kamen. Napokon dođe red na Budalaša i on je tražio u mahovini, ali bilo je tako teško naći bisere da je polako krenuo kući. Sjedne on na kamen i zaplače. I dok je tako sjedio, dođe mravlji kralj, kojemu je jednom spasio život, s 500 mrava i nije dugo potrajalo, a male životinjice skupe bisere i donesu ih na hrpu. No drugi zadatak bio je da se izvadi iz jezera ključ kraljevske riznice. Kad je Budalaš došao do jezera, doplivale su do njega patke koje je jednom spasio. Zaronile i izvadile ključ iz dubine. No treći zadatak bio je najteži. Među 3 uspavane kraljevne trebao je izabrati najmlađu i najdražu. One su jako sličile jedna drugoj i one se ni po čemu nisu razlikovale. Osim što su prije nego što su zaspale, pojele 3 različite slastice. Najstarija komad šećera, druga malo sirupa, a najmlađa žlicu meda. Zatim je došla matica onih pčela koje je Budalaš zaštitio od vatre, te kušala usta svake od njih. Na kraju je ostala na ustima one koja je jela med.
I tako je kraljević prepoznao pravu. Tad je nestalo čarolije, svi su se probudili iz sna, a onaj koji se pretvorio u kamen ponovno je poprimio ljudski lik. Budalaš se oženio najmlađom i najdražom, te je postao kralj nakon smrti njezina oca, a njegova 2 brata dobila su druge 2 sestre.